салом алейкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Neka. имрӯз мо якчанд мошинҳои тозаи хушрӯӣ мисол састани шунбеҳатсоза барои шумо навор кардем, ки ҳоло пешкашатон менамоем. бози наворҳоро ба шумо якта ба якта нишон медиҳем. кадомаш махлул шуд метавонед занг бизанед. лайкотонро фаромӯш накунед, дар канал подписатсия кунед. мо наворро сар мекунем. рафтем. барои ҳиҷома кардан маблағ гирифтан ҷоизай ё ин ки маблағи муайян мондан дурустай? вақте ки ҳазрати пайғамбара ҳиҷома мекунанд, худаш ҳазрати пайғамбар мазди ҳиҷомагара медиҳад. вақте ки як саҳобаи пайғамбар, як саҳобаи дигаша ҳиҷома мекунад, ҳазрати пайғамбар дастур медиҳад ки мазди ҳиҷомагара 1 соъ хирмо бидиҳад. 1 соъ хирмо тақрибан аз 2.5 то 3 килограмма дар бар мегирад. бародарое ки дар Москва қарор доред, мо барои шумо ҳиҷомаи бепулро дар роҳ гузоштагием ки метавонед биёед фитобочка, душ, массаж, худи ҳиҷома ҳамаи хизматрасониро бепул дар сарас намоед. ина номеро занг занед. бисёрот гуфтанд ки якта Opel ду тимо ина Opel дути соли барояш 10000 якам соли барояш 10000 моторш 1616 клапана 4 балон пачка задаги на балон раби пачка краска заводская краска тоза ки хича танировка 10 моҳ дига танировка дошта ҳуҷҷатош бучияга ака навад кинен успед каде гифти липидельни ҳамаш хойди салончашам хушруак да консонер ҳама чиз доса коробка ручной механик салонш соз ба состояние созда дари пеш электропакет еш простой номер дасти мара сарте накуфали 55 чашфтисия иншалло ки бо ягон муомилаи хуб мекунам араматне занг бизане номерош ҳамҷо мемонем я соли барорияш 1996 свети нами свет короче спрайд дай чип дай я любитель дошта бошам араматне занг зане номерош ҳамҷо мемонем мошин чара состояниеша нигоҳ кунед тер состояние кама ина бародарам бисёрот гуфтем ки я танқали зиман ранҷидай рамо ина зиман ранҷидай не чизиш тозаак да ба тарифа не як масад состояниш хуб да ози бародаро як минут салони дурумша нештантон мета растой будай да масад электропакет чинак да ҳамаш 391,000 гашта гирда рабекаш маgnitoфони сони дошта хай коробка механик система музыка зурур да салонш тозаак хушруб да полни ҳамаш қойдави 37,000 мега алишам мешавам бо муомила дора айноми мо гап занем айсноми сайти мо иншалло ки муомила дора тайга хунда аванте соли 2007 моторш 1.6 турбо да чип дам хали короче состояние сози бада беҳтарин состояние балонакош ҳамаш қойдави ҳамаи наворатояш кор мекунад 80,000 гуфтеста 80,000 гуфтеста состояние сози бада любителёи аванте арамакне аванте сиё гуфтем монен як донайга аванте сиё монен 4 дар электропакет сидели ҳамаш кожа сидели кожа қойдави як донайга чӣ дора монитор дошта ина ҳама ина наворатояш кор мекунад кондитсионерш кор мекунад қойдави коробка автомат мошини мақсад ки мошини вагона тозаака состояние сози бада мегири фақат туташ бекини марамат кини нақша 80,000 боз муомила дорад марамат ина бо як дона дига хунда аванте сафед соли барояш 2007 гуфтем ки сафед чабко сафед ча ина сафед ча меофтем марамат кини ҳама ина мусетош аст ина сиёҳош ина сафедаш 2007 моторш 1.6 состояниш хубай вагон тозаак мошин состояниш навай зади камера ҳам дора ина бародаро
ҳамаи наворатҳояш кор мекунад. Диска балон ҳамааш навакам, краскаш навак. 4 дар электропакет. Лифсидерни ҳамааш қоидави кор мекунад. Состояниш созака. 22000 пробег шуда. Ҳамаи наворатҳояш кор мекунад. Занг бизанед, айнои мо гап задем, иншоалло ки ягон қарзон бекунад. Нақша 80000 гуфтеста ишам. Аро арзанда. Мана Toyota Rumion соли барорааш 2008. Моторш 1.8. Состояние созака, ҳам одамое ки дар хамхари мошин дар кори намарамат кинен. 4 диска балон. Состояние хуб да. Ина тамировкарам дошта, ҳуҷҷати солуна ҳамаш қоидави. Ина барои амво хамхари мошин. 4 дар электропакет. Лифсидерни ҳамаш қоидави кор мекунад. Ё сад мошини японскиам ба фикри ман. Рулошон ай упара мешава, ис мемонаншон. Так ина чизошон дар ҷай. Торпедашон хушрӯак буда. Ҳамаш чихол пихол. Холни дунуш люкс буда ку. Хушрӯак буда. Мониторам дошта ина бародаро. Монитори зур задаянаш. Коробка автомат. ҳамаш қоидави. Чӣ гуфте бардор арзанда ҳам 90000. На исен занг бизанен дар сайташ, дар WhatsApp шама мемонем, номераш мемонем, занг бизанен. Советский гуфтем, советский гуфте, не советский 2107 ёфтем. Манатне соли барорааш 2005. Мотор карбюратор. Неки ранги инжектор мекашда. Состояниш хубака, ами чиз маълум е ки состояниш созака. Мошинча беҳад состояниш хуба. Сад ки салоншам соза. Марамат набад. Хали амид 07 хирош амид чизош хам задаги. Ҳар хел состояние хуба насад. Занг зане қатиш чахчах кин ягон муомила хуб кин ё наша 20 тамага бо арзон мешде. Рози 1 миллион бародар масалан доншан шонтим. Бисмиллаҳир-раҳмонир-раҳим. На 34000 пробегаш. Состояние дуруст полный. Айна бародар, хибаш. Состояние сози бада. Марамат не, арзанда нақша 20 арзон мекарда бо. Документ солона ҳамаш ҳуҷҷат тайёр. Як дуна хунда сервис ёфтем. Соли барорааш 2018. Моторш 1.6. Камера худак да. Мошинча состояние соза, краскаш новаем, краска заводской хича. Ҳамон хез задаги пусидаги надора. Состояние соза, балонакош 4 балони нав пачка. Задни камерам дошта ина, марамат не. Любителёй ками хундай. Нормальное состояние. Ози да салон дрошан нишон метам, сабр кунед. 4 дар электропакет да. 4 дар электропакет. Коробка автомат. Кондиционер дошта. Салони дрошан соз дайна. Бародаро. Мошин тоза, хеле мошин тоза кам ёй. Наша 90000 мегам бо муомила меша. Рамат кин. Opel Hatchback солиш 1997, мотор 1.6 модуль простой. Состояние созай. Нақша 25000 мегам. Охири нархш мақсад бо кам тараха агар Шри-Ланка дошта бошед барои пачкои мо арзон мешде. Состояние созай солиш 97 бача 25 шуда. Нахам метанад агар успед кади биё бигине. Марамат ки даро простой электропакет набуда, ама простой. Пробегаш 496000. Ҳай состояние созай. Тафон дорай, коробка механик. Состояние созай. Успед кади биё биги браш. Холайра 25 афтесена. Успед кади биё биги браш.